umurwi ujeje gutegura amatora mu Rwanda waraye ushize ahabona urutonde rw'abakandida bigenga bifuza kuzokwiyamamaza amatora ya perezida w'u Rwanda ni mu matora azoba mu kwezi kw'indwi. Assumpta Kaboyi yakurikiranye ikiganiro komisiyo y'amatora mu Rwanda yahaye abamenyesha amakuru. Mu kiganiro bamwe mu bagize iyi komisiyo bahaye itangazamakuru bagaragaje aho imyiteguro igeze. Umuyobozi w'iyi komisiyo Madamu Oda Gasinzigwa yasobanuye ko mu bantu 8 bifuza guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu 2 bamaze guhagarika ibyo bikorwa. Yumvikanishije ko habonetsemo n'abagenda barenga ku mategeko, ariko ababa batabikora neza rimwe na rimwe twumva hirya no hino twabasaba yuko bakomeza kuba inyangamugayo bagakora iby'amategeko ateganya, kuko NEC aho bakwica amategeko ifite ububasha bwo kuba ubwo burenganzira batakomeza kububona aho byaramuka bitagenze neza. Ababa bakoresha amafaranga hamwe na hamwe. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko igikorwa cyo gushakisha abasinyira abakandida bifuza kuzajya ku mwanya wo kuyobora u Rwanda bemerewe hirya no hino mu gihugu. Tuvugana na Bwana Innocent Hakizimana, ni umwe mu bifuza guhatanira umwanya wo kuzayobora u Rwanda ukomoka mu ntara y'Uburengerazuba. Bwana Hakizimana yabwiye Ijwi rya Amerika zimwe mu mbogamizi barimo guhura nazo mu gukusanya ibikenewe. Maze kubona imikono 560, nsigaje imikono 40. Yego bigenda bituvuna, tugenda tugera mu turere tugasuzugurwa n'abayobozi b'uturere n'abayobozi b'intara, bakaba bo kuba bohereza n'abagitifu b'imirenge kudukubita. Noneho ikosa ryabaye muri komisiyo mwasaba ko bakosora, ni ukuvuga ko muri yindi manda baba bakwiye guhereza umuntu n'ikarita ifite agaciro ku kwezi. Baduhaga agatabo n'impapuro zo kuzuzaho imikono muri buri turere, wabyereka umuyobozi w'akarere akavuga ati ibintu ntacyo najya kuri systeme nkabikururaho. Komiseri ushinzwe ibirebana n'amategeko muri komisiyo y'amatora Mbabazi Judith yagarutse ku makosa ajya akorwa n'abakandida bigenga. Amategeko avuga ko igihe cyo kwiyamamaza kirazwi, ariko hari abo mubona namwe bafata impapuro ziriya zo gusinyisha akaba agiye mu itangazamakuru atangiye kwiyamamaza. Biriya ntabwo ari byo, baraza tukababwira ko ari imyitwarire idakwiye. Hari n'abaza kugaragaza ko babangamiwe, wamubaza ese hari igihe ki, ati hari 1:30 z'ijoro. Ese ujya gusinyisha 1:30 z'ijoro kubera iki? Kuki utagarukira igihe ushobora kubona umuntu, abantu bakubona ku manywa? Iyo ugiye gusinyisha nijoro nawe ubwawe uba wikururira ibibazo. Wagiye gusinyisha mu kabari, ushobora guhurirayo n'abantu binywereye batagushyigikiye bakakwiba. Kugeza ubu iyi komisiyo yibukije ibyo buri mukandida perezida na kandida depite basabwa kuzuza. Judith Mbabazi ashinzwe amategeko muri iyi komisiyo. Bisabwa rero kuri iyo myanya yombi, kuri perezida wa repubulika hariho kuba ari umunyarwanda ufite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko, kuba nta bundi bwenegihugu afite, kuba ari indakemwa mu myifatire no mu mibanire n'abandi bantu, atarigeze akatirwa burundu igihano kingana cyangwa kirenze amezi 6, atarambuwe n'inkiko, uburenganzira mbonezamubano n'ubwa politiki. Aho ni kuri perezida wa repubulika. Umwihariko twumvisemo cyane harimo imyaka ibiri butandukaneho n'abadepite, harimo imyaka 35 y'amavuko, mu gihe ku badepite ari imyaka 21 y'amavuko. Komisiyo y'igihugu y'amatora yasobanuye ko guhera ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka izatangira kwakira kandidatire z'abifuza kwiyamamaza ku myanya inyuranye, bikazarangira tariki ya 30 z'uku kwezi. Kwiyamamaza kw'abakandida mu itora rya perezida wa repubulika no mu itora ry'abadepite bizatangira kuwa gatandatu tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, bisozwe tariki ya 12 z'ukwezi kwa karindwi. Abanyamakuru bifuje kumenya ibikunda kuvuga ko komisiyo y'igihugu y'amatora itigenga, ariko basubizwa ko komisiyo y'igihugu yigenga mu bikorwa byayo byose nk'uko byemejwe n'amategeko. Ibindi bibazo byagarutsweho ni iby'abakandida bigenga batangiye kujya gushakisha imikono y'abantu bagera kuri 600 mu gihugu hose. Bamwe bagaragaje ko ari igikorwa kivunanye, gusa abayobozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora berekana ko utakwifuza kuba perezida w'igihugu udashobora no kubona imikono y'abantu 600. Assumpta Kaboyi,
ijwi ry'Amerika i Kigali. Mu Rwanda abanyamategeko bunganira umuryango wa Rwigara Assinapol basaba sentare y'intango ya Nyarugenge guca umuhesha w'amasentare indishi zingana n'amafaranga y'u Rwanda imiliyoni 200. Basigura ko icamunara yakoresheje giciye kubiri n'amategeko. Umumenyeshamakuru Eric Bagirubusa yarakurikiye urubanza muri sentare y'intango ya Nyarugenge Kigali. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yabanje kumubaza aho abo banyamategeko bahera mu kuvuga ko icamunara giciye kubiri n'amategeko. Nibyo Thomas, hari inenge zagaragaye muri cyamunara abunganira Madame Adeline Rwigara basobanuriye urukiko. Gashabana yavuze ko icyemezo kirangiza urubanza cyafashwe hagati ya Cogebanque na PTC Limited kitujuje ibisabwa n'amategeko. Ikindi avuga ko irangiza rubanza umuhesha w'inkiko yazanye undi muntu utarigeze aba umuburanyi muri rubanza ariwe HT Bank. Yisunze ingingo z'amategeko gatera Gashabana yavuze ko urubanza ruba itegeko hagati y'abantu baburanye. Yavuze ko ku ruhande baburana bavuga ko Cogebanque yegukanywe na HT Bank bitawe uburenganzira bwo kurangiza urubanza rwarangijwe n'undi muntu bita HT Bank. Abunganira Adeline Rwigara bavuga ko iyi nenge bayimenyesheje umuhesha w'inkiko Habimana Vedaste ahitamo kwinumira aricecekera, ntiyasubiza kubera ko yari afite icyo bise umugambi mubisha wo guteza cyamunara umutungo wo kwa Rwigara. Bavuga ko cyamunara ikozwe muri ubwo buryo itahabwa agaciro. Ku kijyanye no kumenyesha igenagaciro abunganira umugore wa nyakwigendera Assinapol Rwigara yasize, bavuga ko ukora igenagaciro abanza gukora inyandiko mvugo yifatira. Basobanura ko iyo hamaze gukorwa iyo nyandiko mvugo yifatira aribwo haba imihango ijyanye n'igenagaciro, nyamara nta raporo y'igenagaciro yigeze imenyeshwa. Mukangemanyi Eric, kuri izo ngingo z'uko cyamunara yakozwe hari icyo urukiko rwasobanuje ku buryo mbese abunganira umutegarugori Mukangemanyi bamenye cyamunara? Thomas, niko byagenze. Umunyamategeko Gashabana yasubije umucamanza ko babimenye babikesha abo bunganira. Yavuze ko mu kumenyesha cyamunara kompanyi imenyesherezwa ku cyicaro cyayo byananirana hakamenyeshwa abayobozi bayo, bitaba ibyo hakamenyeshwa abayihagarariye, n'ukuvuga n'ubundi niba abayobozi bayo ahantu hatazwi nk'uko biteganywa n'amategeko. Maître Gashabana avuga ko ibyo byose bitigeze bibaho. Yabwiye urukiko ko umuhesha w'inkiko Habimana yiyambaje mugenzi we w'umuhesha w'inkiko bica amategeko. Bavuga ko bagiye kwa Rwigara bavugisha uwitwa Gaspari Twaje Amahoro. Ijwi ry'Amerika yaje kumenya amakuru ko uwo ari umukozi wo mu rugo kwa Rwigara. Muri raporo Habimana yatanze avuga ko Twaje Amahoro yayishyikirije Rugwiro Arioste Rwigara nk'umuyobozi wa PTC Limited, akongeraho ko Rugwiro yanze kuyakira. Abanyamategeko bo kwa Rwigara bakavuga ko nta cyamunara yashobokaga kubera ko Adeline Rwigara atari mu Rwanda. Bavuga ko iyo cyamunara yagaragayemo ikibazo gikomeye kuko hapiganwe umuntu umwe kandi haba hagomba gupiganwa abantu batandukanye. Bakabishingiraho basaba ko cyamunara yateshwa agaciro. Banasabye ko umuhesha w'inkiko yacibwa indishyi z'akababaro kuko yashoye mu manza umuryango wo kwa Rwigara. Iyo ndishyi y'akababaro ikaba ihwanye na miliyoni 20 z'amafaranga, ariko hakaniyongeraho n'igihembo cy'abavoka kingana na miliyoni 5. None se Eric, ku ruhande rw'abunganira umuhesha w'inkiko ibyo babyumvise barabyakira, byagenze bite? Oya Thomas, reka tubwire abadukurikiye ko umunyamategeko Emmanuel Abijuru wunganira umuhesha w'inkiko Habimana yavuze ko uruhande bahanganye muri rubanza rudasobanura imihango ibaho iyo amasosiyete y'ubucuruzi yikomatanije ku muhango wifatira utarakozwe. Umuwunganira Habimana avuga ko bagaragaje ko bitari ngombwa kuko hari amasezerano Cogebanque yazunguwe na HT Bank yari yaragiranye na PTC Limited. Avuga ko muri ayo masezerano y'inguzanyo Mukangemanyi yari yarimo nk'umwishingizi
asobanura ko mu ngwate batanze harimo umutungo watejwe mu cyamunara wari umutungo bwite wa Rwigara n'umugore we yasize, ari nacyo cyatumye baza muri ayo masezerano. Hanyuma nanone uwo munyamategeko yavuze ko ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2024 Habimana yandikiye abo kwa Rwigara abasaba kwishyura umwenda mu gihe kitarenze iminsi 15 bitaba ibyo umutungo wabo ugatezwa mu cyamunara. Yavuze ko hatari kuba umuhango w'ifatira kandi ibyangombwa by'umutungo byari byaratanzweho ingwate. Yavuze ko inyandiko bahaye umuryango wo kwa Rwigara ikabonwa n'umwana wabo Rugwiro yagombaga kwishyikiriza nyina. Yabwiye urukiko ko aba yatarayimushyikirije yaba ari imicungire mibi ku bagize umuryango. Ku ngingo yo kuba Mukangemanyi atari mu Rwanda, umwunganira Habimana avuga ko bitaba byumvikana ko byaba bivuze ko nta gikorwa cyamureba ko yaba adahari.